أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi wa Komori, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikatifanya video ya mifumo ya vira tionesa ukaya keti muhimu ya ukawandu wado huja wefanya direct uharimwa rezo sosio madama emahutajio muhimu ya hisa yafanyishiha tulitonesa ukaya baadi ikitsokanga bondongo muhimu tsaila wokao yendongo iyo lazima yambishihe au yambwa hau zia madhara au haholeza ndongo wokao eka mndu kajazeleza shamdungu jozisiwa hosoni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haula muhimu wa heze ndongo awayo tafsiri ya ukaleo ekati jabanu nijeni mhadisizeni abonga bondongo muhimu zajiri neka zenongo bokao ngamanzo nimwambie ni zondongo za kikawaida abo yonesa ukaya abo ngamado kinyumenizo na hamba abonge amdodini sinsinrie ukezani behabanu ndongo muhimu kabisa bokao nganombo Mungu baada njo utimize mahadisi ya hangu yanu shai video yinu ipartajewa ili wanru wenji wajue zenongo bokao ngamzambu. Zenongo nizamba ondo ukaya ngabo wanru bokao ngwafikiri ukaya ihaweli yokomori ngiyo hawa ya kikawaida ngwa hadalihani hao au ngwa hadalwao ni wandu walo komori au ngwa hadalihani hao ngwa jihada hao hasibabu dizo wao nao wazi au weshi yao haulawana nezilio oharimwa ensi nezambwa hao no wandu walo harimwa ensi yani mrujo juwe hadalihe yafikiru kensi hatu ngiyo ya kikawaida ngabo amani ngabo usalama haulawana nazila contact rilo nizo harimwa ensi dasino wandu walo harimwa ensi halafu ijo kiri mndu yadanganyihe ike karengeze precaution za hahe halafu huenda hula mndu yende ya jihunde harimwa khatwari umuhimu wa heze habari doka yanga sina tihusita vanu mwanama maulida ola piloti mwananyasi ola wakao yenshi aux États-Unis d'Amérique ufanya hazi harma kompani americaine ya ubali ya avion wakao wo de source wahandani ya husu SUG ya hele gashi wakao siwasari kau utsanga rika uzamba uharima zerezo sosio ukaya ngabo namna ya ukale gashila Komori ngabo system ya exploration wakao ketsu ufanyiha ba haula wana nema tsu ya hoa Komori mwanama maulida yende source principal ya husu information hizo baada huya abo ewabili abo mena doktori tsuo wakao ohao shwani wakao ndo akanaze information handani Tanzania mvumbuo isimu ukayabo rabekwa ya haiba FM na Citizen Raji wakawa tendewa mbazi habari hizo kabla rande jenje harma zerezo sosio. Donc wanama wao waili wakao nchi Marekani donc ondo wakaurika ukolabore wakatira kahambazi habari zao sulegashi wao waili ondo wanambia SUG alafu bon na ifanyi ya utafiti naona afdali ukayari lance harma zerezo sosio ndrongo objectifu zinji wakao riono kazi kama sula ezajirindo ke mwana maulida et surtout marhaba menji mwana Fahardin c'est très important et video ino hasi Komori ha sibabu ya ukaya yemru wa biashara alafu ya sa Komori bungwa hibenze mimi njazijua ukanguso Komori haukayenge tizijo kanguso Komori tijo kati mzia sha hende batina ukaya hanambia ukanguso Komori na bon tina ujani mlaumu ukaya sisonsi pia hena mdunge na hazizi nji na habari zinji
kinacho mkinishia wandu wa dola hana ndongo almuradi mwanama maulida wala piloti wala bukao rikao harimwa sujet husu la gashibazima si ambayo kande source principale les informations hasikomori ahadalwa ni baadhi za wanaanya boka banu komori hawangio kabati hata mushkila kabati hata problemu rakawandu wahe lejeishi wilo rakawanzani wahe omabio kakabati problemu komori nsobehe amaningio manama maulida birasi komori sha alhamdulillah rabbil alamina dukari shukuru Mwenyezi Mungu abo yatuka hafu shazenzia yokayolwa yafe ziviri hoka leo maulida kajadziwa wandu wadu amba almarhumu dezi asrari za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shazenya katizinu haranganyiwa ndondondo havunziwa omdu neshaya yani namna za habari za kaufanyishiha nepla bungwa hibenze zongo za haju shabo mafamana semsedie ze waopia kwa jajo jawande ukayondo waambia gendarme wa muwe shabo ngwa hibenze ki daula no wajua ukaya hena ngo za hunga maulida izo zila wana ne mafamana wahu almuradi mndugu josubuti ambe ukaya mbeseka bati humiliation mwana maulida atufanyiwayo ngwa hibenze zungu za hezi zoze mambabi hane za hangu masha Allah sema ngoni mwezi atongeza yatuka hafu bien sûr bafanyishi ha eforo zinji zaho wandu wa mahame nsanza nivumbuwe baadhi za wandu sha kautsongeza yatuka hafu shatsongeza tukafu bakaya hindeni bakaya hazi zinji zafanyishiha en réalité c'est-à-dire bakaya factory zinji bakaya factory wiyo ya baadhi ya wandu bese watuka uharimwa yeplan yokayolwa yafe uharimwa gendarmerie wajuero linku mbavi ya ukaya kajafa aussi bafanyiha roli ya husu baadhi ya wandu wa mahame wa azali wajuero li mkumbavi rabe kwa ya ikaya mwahibenze baade sayaranganyiwa c'est-à-dire que bon ye procedure zokaya timiziwa washindi wa vere wanjia kabla rae ye playo katimiziwa ye jaja donc wakaufanyishiha confrontation ya deba baina ya wandu wa azali walua mahame na baadhi ya wandu walo harimwa gendarmerie mais aussi bon abondo kaya bakaya conflit à l'intérieur ya ukaya ila ordre ya tola timiziwa irealizewa bon wala watukayo harimwe plan bon besendo wakaufanya ateke kajafa chazenya kati zinungo ge magobo maruvu kwa msaa magobo mhono ukaya omdua harem mandrondondo atsulaze nguo pia katina ndujo amba katina ndongo ya tsurendwazo donc bon handani do karifereshano kakajafa ngena muo donc nyakati zinunge harimo ze traitement mbali na mbali bokao bon hatenda kuzifanya hiyo Tanzania tula magobo etc mhono mindu bahibenze mri akahulwa wani wandu wenji amadena mnamwambiani ukaye plan ikahanzeke imue yafe shaye hamba ukayaye batojiri mu'juza Mwenyezi Mungu hambukaya yake na mu dokomne jana hao wasimbuha panza jinji lia wamsomesha mjao nsia hatu warimo maskini ndi hata hawaswili daraja za ukaya ke piloti aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une ressource humaine importante harmoyenti. Donc kwa jashinda wa hunda hamade zensi mbali namna
ya utrete mndu hamando mndu mzima au waile au wararu hamanda vokawo mndu muhimu harumwa ensi sha holiho de namna ensi atu endao onokange bido muwe yafe abo bon amndu dinrejezi ukaya kajafa sha bomguju jalike katsirewe zaheha wakanzeke wa mvunzu etc. Donc bon tujua ngujo fanya panza hindini hata ya wone sha izo nakahanza nizambe banu dukaya mbwa hebenze sujahile gashi aboleo enamna ya kaunda yulwawa. Donc kwa mimi namna nionao abo ngabo sujahile gashi wilo que sujet tinrabo donc ngiona ma acteur bukaungwe idunga ao akafikiri ukaya zilanongo bukaungwe bidozi kiharima udzisi na jao. Donc akamfanyilia punition hiyo yo tafsiri yo kaya awomro hamanda mi lazima ngutsawa. Donc akawo havuko minja jovuka sha karitiwa hara hata alhamdulillah Mwenyezi Mungu hari ni kaumuri ri loola rizaya ngasina wana. Donc ni wakati jo wasuli Mwenyezi Mungu sha alhamdulillah rabbil alamin ngasiwe maana wenji waturansi wana abo umuhimu danyi do wanama ngabo mdutso yambo kamelo agresser. Pourquoi lo agresser au kaya emdo he mbwana emdo he daula yake emdo bokao nge control azali point bar mana ya ulando kay mongo ni mwandu wa lo har mazerezo sociaux hamandami wa contrôler yezi c'est ça. Donc et aussi lui aussi tu ambia ukaende des sources ya husu sujet ya husu information ile gashi akawadisi. Donc abodo kayabo ewasaya mshwani bon tujua Mwenyezi Mungu amjomabia afanyeze precautions zae yatende komori tena sikejo kiri ya dhuriwa sha agression hamando wandu watsodunga bano emana uzisao agression da watsodunga ze habari wa imndu wakawo mndu wa daula ya haki wakawo ya actif. Almuhimu aboe ze information zilo muhimu danyi bana fahardini nana wandu bokao mwana malimsa do wandu bokao ngwao matreklero harimwe bwana ino yani mrati fanye betizi hambangu sokomori hahadalwa et surtout akahuishi ya mrambo kanso bakabati problem c'est wamdu bokao ngwanzo yo piège wende ulwaufe. Donc ena mroboka ngujo parwani mndu holihoni yadanyi mndo harimwe bwana ze elarifu saadi na etusa Umar Mirali ces gens-là namregeze précautions za hanyu ba bon e kamro hende kajolo awa bon yo kyokiri shaye possibilité ya ukaya mndu ya rejeirewe ngio à peu près 90%. Donc yo information muhimu bokawa mzonambia wanama pia. Donc nana siri lobonze mndu narengeze précautions zahe hemba bimrajo ushinda kayabo kaleo maulidaya wanze wa mwelimine hondani yo tafsiri ya ukaya abo izorezo zerezo zilo na wandu walobonze bokao voilà zerezo hizo ngizo en collaboration zi elimine wandu wa daula ya haki. Donc mbatsi kubala hadalwa namdengeze précautions za hanyo ni akana fikire ukase komori holi hodo andu wajulo hao wabenu hao harmazerezo socio kaya kabati mushkila. Donc kuti mdukado tsabuha namro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba harumwe Qur'ani wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Donc eni mdu josi hakomori nongu juluka harumwe bwana inu wongodo ya jiwe. Voilà yode namna yensi ya hatu ilio amrejezo namdengeze précautions za hanyu nyonsi pia batike mndu jo kubali hahadalwa sikomori
mwana mama ulidange rewe haulowa ndondondo chiwambio kaya emana ya tsuhufa yani vatsojiri muujuza en realite sike wakahanze ke wamtimizi donc tisiji ya kaya wari fanya bon wajodo fanya ze kaya wandu ke kwa baki harimwe bwana sha muhimu ndiyo ndo tsukamri ya dojua ukaya kamndo hambangu sokomori donc possibilité ukaya mru ya rejeirewe ngiyo haju donc et voilà iyo nde information muhimu bokao monama engenja yamba bajoka problem eza hususa detail namna ya kahulwawa wae ngujojua yafanya mpango ndaena bese mkini haza nyakati zijawa yafanya mpango ya elezo wa Komore namna ya kahulwawa bese leze enroze detail shatunga yatuka hulwa hafu sha mimi yo wajibwe ya hangu ndo kanipeze nambie wala wanama wala harimwe bwana rowa lobonze rowa londani hena mdu na rengeze précautions za hahe surtout ndanyi mlobonze mlo bien comment dirais-je mlio bien clair ukaya ngam control azali na mdojo ukaya donc kamrungu siho mdu najitayarisha ndo puisque bon kabati betizi hata ngabo decision zehisa za tolo abokao bon ni mdu siha bala ye possibilité ya ukaya ya rejeirewe ngiyonku mimi ni aminio rabe kwa ya mwanamama ulida onesoka yabo c'était miracle abo yatsuka profiter ukaya hoka kolwa ya hafa bala wa information ukaya ngufo alafu iwa hi wasulia mahamei wasuline baadhi za wandu wahe wakaurambio wabeze wasihe donc wende warendeje wende wane hata yatikia beze hatimiziwa puisque enamne situation iliyo gwajuwao ukamathala ni kabati mji naona au ani wajojua watsojo watingojo lalajawe mwanao yolwayafe donc abo namna wafanyao ndo kaya wafanye warengeye mru wa mtimizi kabla roho hao wejaziju au wandu hao wejaziju au le region yao wejaziju donc voilà c'était besibabu yatuka maulida hatimiziwa kwa abo wamfikiri wandu naka warongoza wesa welewa warengeze précautions za hao nujo sa Komori henamna yinu komsa donc wongo ndo mfu wa wongo ndo ngongo sihwerewe donc wabongi wajibu nyiwandu bokao walanganyo hari mwaze reseaux sociaux nganyi control azali mdoji ukaya bon ngabo decision zilo clair ya ukaya bon omuso wa wandusha ikakwa na urenda wandu zirewe akakwa jo wandu wa hafa shanda ukaya warende wandu zirewe ili mdu yatsijofanya betizi tena awa hadalo habangu sokomori habiri hende voilà yode namna inti ya hatu ilio abo ngamkazo yabo ili ntike mle abo nampartage video yinu ilo wandu wa hembwana wonsi pia wa keokura voilà bon ili batsijoka mndu hende tena hende hatwaliha hala wairewe banuho pashia abo bungwa hivenzi tujuru harendwaje hopashia hahe hakaupashia hanzia hamamndu yakauvazwa magauni na fijunal hasuli ya vire batinokaya hajuloka yangu ngutao baadaye wesa wamua kwa donc cela veut dire que yawe mission kawa yabeza timiziwa ikaya sha bashindi baparihani yanzia ya udegizewa hata yabeze yataziwa harimwa ensi iraha ijatimiziwa kwa donc gebidi wandu warengeze précautions za hao mkazo banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujo hifadhi ya hatu ekamgo apenze zinyakati zijao zinu mtihani ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yonde hali yode namna ule mengo wafanyishia ufanyihio shanga wandu wa khairi ngabo mujrimina donc yode namna Mwenyezi Mungu yaombe system shayo ketsunesa ukaya wanadamu ikekwa ka uharimwa zembwana hata bakaya wadilifu harimwa ulemengu mdodini nirejeze tena ukaimana mama ulida ngujo hujambe sio harimwa zere sociaux au ya paranema journalisti walobonze voilà donc ya jeyande za
voilà eza mhunda nena mna yakahulo hawa voilà kujoja jene ajaneze kujoja waya ajaneze detail wewe abunga mkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.